Apa ia tuh karomai kui remei, satu biji kurma itu kalau direndam itu setara dengan 3 atau 4 kurma rasanya kalau dimakan. Pak Buratopa tuh. Ya kau tahu madari karena penyakit mah kasuruh minum air rendaman kurma sekaligus makan kurmanya. Kurma ajwa, alikin katu kurma nabi, itu talu itu, mana mabolonge. Apa ia tuh pabatali puasa? Termasuk mereka tuh biasa jamai. Sakit tagiri do cilita bulu mano. Biasa. Itu ndak boleh membatalkan puasa itu. Tiustal, tusuk telinga. Angkat tuh gabuse. Aja. Kalau puasa kalau Syafi'i itu batal. Maka dia tahu pandrite besa orang pe maka dia ko ulah raja tu istighfar ibaca. Ia ko ulah Sa'ban salawat, ia mah ko salawat tapi guys. Tau usahakan baca salawat ko menurut tahu pandrite si cek dek na si sabuh. Lalan si soy tapi makanja ko tulis pagana 10 sabuh. Iya. 10 sabuh salawat dalam sehari semalam. Maka da salawat Jibril na tabaca, maka da sallallahu ala Muhammad ya makanja ko yule pagana 10 sabu carana ibaca 10 5 menit waktu yonri baca yolona sampaja peralue 10 to 5 menit waktu ipake imonrina sampaja peralue insyaallah si sabu ko 10 5 menit apa ya kota baca itu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 5 menit naganna si sabuh. Jadi ya kota baca ya 10 5 menit yolona sampai jas subuh ganna ni si sabuh tabaca tu imon rina sampai jas subuh si sabuh. Jadi ya kota si sabuh setiap sebelum dan sesudah salat pas 10 sabuh. Nah iya roh. Tapi matu ko ramalangi kama cawe nih. Iya ko ramalangi mengaji ki. Iya. Tapi kayak ini mengaji. Apa iya ro tau pandrita najelaskan berdasarkan hadis na Nabi ta maka dah iya tu syafaat na korangi luar biasa. Iya, luar biasa ko korang itu malingi assalamakan. Pak mapamula ko lalaku buru teh di calah ko korangi malingi assalamakan. Oko suri monri di yaumil akhir itu luar biasa juga kok orangnya. Makanya maka itu pandrite dega gacau yase itu patulun na korangnya. Apa iya ko nabita maloli sumopi tamarana malai umatna. Berarti okoki naraka ijempu. Napa ya le syafaat tapi ya ko korangnya de memato nagis saite api neraka. Jadi itu ampai kaistimewaanna makanja nareko ta usaha kangi ko tulip patemma korange koramalangi namo cicem ni ta usaha kangi tapi mandari itu ko bunga tame ramalang magala mengaji na baca 2 gesok sisa na 2 ngaso si di mani gesok sana 3 ngaso de na bukai marepa ni jadi apa nanungan nang tu ko ibadah de nama gampang makakuye angka hadisa na nabita maka dele malabina nabita Muhammad sallam man fariha biduhuli Ramadan faqad haramul jasadil naran. Jadi nani gini tau mahiu marennu angkana dupaiwi ulan ramalang maka ia tu tahu lai harangan ngokopong Allah taala nagesa api neraka watakalena. Iya. Jadi angka 2 telu penjelasan ko. Iya namelo sampaikan. Kega ya setau Mario. Pak Mandupa tu tau Mario. Angka tau Mario tamar ramalama matunu patasang. Mapak betul. Itu Mario matona sangalena ro tapi mapak betul. Makanya itu pandrita ia sange Mario pada ko angkata mutta melo pole melo lobolata
namala da ipuhyoran no yero tamu age pasadia ko malada ki mario marano ko tamu biasana nomor sidi tentu ipacingi boleh hello makanya matu komelo itama ramalang makanya tu kota sesak ijo gordeta tatolai bisa preta yero detu suruh kita tolai kaderata detu iya jadi yero sapreye itolai pakaiannya makanya aku meli pakai baru aja nih aku memang lepas apa meli pakai baru terlambat ki iya makanya kometa maramalat to meli pakai baru iya naruh ipake lo malepa yo po ini labap ya labap pi yang sana ya naruh ipake matarawe yo po ini wanya lepar pinapa belo pi malepa napa lo meli waju pak memi pake malepa de iya ro pakenge makanya yeli komelo itama ramalang sekitar talungas somelo na tama ramalang loni mak balanca pakaian jadi tania kami mati maka dia na pakaian melo upake lo matarawih melo upake lo mas sempajang supaya dalam 1 bulan tapi iya ro pakaian nyona tak paresa-paresai iya ro di melo pake meli pakaian aja na di masalah asele porkas kamaha tanggal dia ngawaju-aju masalah itu jadi usahakan maka ada betul-betul halal lah iya kok maka dari mak balu resapi mak balu kan kagabata mak balu resapi napa wadi to meli waju-aju tabalu ni jolo aja mo na mega namo si pasa mili pakaian termasuk ya setau mario marnu mulai ulan ramalang ya rona sapreta dewa kada aliki sapre baru kode tulai tato lai bawan ni sapreta angkat tu biasa maka de tu gaga tau apa si dimi si pasa mi saprena iya ro biasa sapre baru ya nari pasu ni pake dalam bulan Ramadan termasuk itu orang gembira yang kedua mandi sunnah taubat makanya tu ya dia sunnah taubat ki maka dapat ku carane sange dia sunat tobat dia biasa iya sange dia sunat tobat mandi biasa ajenne ki jono kasih kanja na tu koto melo ceme melo ki dio isunnakan itu mak jenne sunnah hukumnya berwudu setiap mau mandi setiap melo ki dio aja tak ada dio junuk bawa teh napai suruh mak jenne de semua setiap waktu meki dio meki dio tangaban ni meki dio areweng ajenne ki jolo itu disunnahkan jadi ajenne ki pada kotomelo mas sempajang pura ni matu majenne taniakan ni untuk mandi sunnah taubat carana ya ko ibolo ya lelewe ya ro sementara disiram kita memohon kepada Allah supaya seluruh kesalahan dan dosa-dosa itu diikutkan gugur bersama dengan air. Ya, ya rakui boloi. Ya jana tu dio pada balebe le japuk bami mak balak mak ko de. Namo tu dio makan jatuh nareko to masih kiri-sikiri betul ngena. Ya roe ipake bolo ya lewe ini akan mancaji palaga dosa. Nah, itu kuncinya. Jadi kita siram itu sambil berdoa supaya segala dosa dan kesalahan yang biasa ipigau taleggai sia cura si bau wai diowe ayana riasa mandi sunnah taubat makomiro deto tu gaga beda anak dioleange masabu matoki masampu matoki pada niat nami bawang si bawa pada saat menyiram tubuh riwat tu angkana ibolo watak kalewe ini akan mematu itu mengilau doang supaya Allah menggugurkan dosa-dosa sia curang si bawa dia iya naroh ya mandi sunnah taubat makanya kau purai asam pajah sunnah taubat ki menjelang masuknya Ramadan sampai sunnah taubat ki ya jitilau ya kupong Allah Ta'ala nalag gamana ngisinin na atas salangnya
Tapi ya ro Andre perlu toki matika awaya tu komandre Andre harate maka dia nabi talantuk balu salat wa doa arba'ina yauman mania 40 sona 40 wanina dia diterima pak dongeng nanya to na ko to mandre Andre hara yolona ramalat tu de galatu malepat de panitarima na jemmu to gang itu jadi tabakan jaki ya roa kuncina ukirona jadi telu agago sampai kangnya nomor di ipaci-pacingi boleh nomor 2 to makanja ko to meli pakaian melo ipake tapi ako dia gaga maka ya narota pake baju jutang kami mangeh pak angka moje itu kapas sali sapat ta tahun dulu tali de to panang kata pake mani malepak pite na pake angka budi ya narota pasu aja na tataro ko la marie apa ya tu ko mate ki baini monre mi tu pake masuli kamaha talyangin napade to nang kata pake madarito lopi malepa name pake na sampaja sunna man ya tu alaperengi iya ko lawi matarawe lawi mas sampaja perlu ko ramalangi ya moro sali sapat nakat dikang itu lina pake tola ini wasange ya naro sampai sujadange makanja makanja to ko tatarge bani pai di makun rayo patongangi nasaba makalaliwa repana pak mapamula itu kasih masara papabuka tapi makoko aja negatonit modern COD mani geret memang repapa buka ko ba manira pa masurang matalipo mani bawang antara kanya mega di makoko budi ang kapawita maripa law ba mani buka ko warunge padahal makanja tu ko baraka iko idi manasu liwa tu si salana barakana ko idi manasu yaitu ampai yang kedua talu tu amalan apa guru tak nomor dia ketoma bisa warra nasuroki baca salawat si ba bismillah ke 20 sidi ketoma bisa warra tapi jamu talade jamu tak ada bismillahirrahmanirrahim bismillah ki ke 20 sidi si ba salawat ke 20 sidi namun salawat Jibril ni maka menurut penjelasan Nabi Sarotau Pandrita maka dah itu amalan wirid maka dia ko angka tahu Nabi say warra na baca yaitu malomo agar istilahnya dilembutkan hatinya orang yang memakan makanan itu jajitannya je bawang namo je tutannya anata ini ko mapabotin katau mapabotin na ayo likilo manasu iya ko mabisa warra ki tabaca ya roh supaya dilembutkan hatinya iya tu dia nama tojo hati nanae ko iya tu yamalkan koto mak bisa berak bacangi bismillah si basalawa maka dia tu pandita kita koro 20 sidi angka tau maka dah namo 10 sidi mi kalau maka namo 10 sidi mi namo dia dagan na 20 sidi namo 10 sidi mi maripannya ko 10 sidi di bismillahirrahmanirrahim jadi mengaduk beras mengikuti arah tawaf napa ku bisa warra pura yaro napa inasuh itu ya miko madari malagay anana pak katoto nana madari malagay masih lasurang tulimelo si jaguru maka dai guru tak kong kanana tulime si jaguru tulime malagay masih lasurang ya ko ni jumai timpui syahada ya ko ni jumai timpui syahada kaya si timpu syahada itu malanan reko piringnya si penne napa ibacang syahada asyhadu alla ilaha illallah ni timpurang anae napa yala si roci dia ni baca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah napa itimpurang adina napa siala asyhadu alla ilaha illallah timpura siadina pa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian disuapkan kakaknya jadi pasigilingan mi makor napa ilau barakan insyaallah dia nalaga-laga itu nana masih lasurang ya mi koci dia nak ta aja nah
Pak Deto kan ni omal lagi. Ya. Palai de gaga na malah dapat. Iya. Kecuali iya tu ampai yang kata tu pakai tu sial lebih nengang. Kata tu lima lagi si balak kay nama pangewa si babay nena. Iya na tu tasuro mamalkang. Tasur tatimpu ilakai tasahada ki idigi. Makanya Nabi itu disunnahkan itu. Biasa mo tatimpu lakai tabu. Lela paja nih. Maka macam itu timpu. Padahal itu sebenarnya makanya Nabi itu biasa menyuapi Khadijah dan Khadijah itu biasa suapi Rasulullah. Itu sunnah itu Pak. Mereka kata sunnah Pak, makanya sitonganna barakatnya luar biasa itu. Mandi bersama dengan pasangan itu menguatkan kasih sayang. Jalan bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Iya. Ya semoga isya katanya 5 si babe ni tak kojokai. De nama kokoy. Pak aja nih. Jadi waktu nak apa buat timparun tu 5 kajo. Iya. Iya. Jadi iya. Itu anunya Pak, bergandengan tangan itu menggugurkan dosa. Ya tuh si kau tahu deh napur raboti siya katanya 5 tak tambah dosa nah. Jadi ini. Kemudian itu tadi makadaka tapas sadiai namoje tu andrewe makanya toh kemudian ia koman nasuki tau usahakan nang kecek de labdinah tau usahakan ya ia koman nasuki ko ramalangi usahakan nang kalabdinah cek de betongan angkawat dia lengi bali boleh maki buaki papa buka makanya kong kalabdinah cek de tabawangi bali bolata. Iya rokong kairi bali bolata bawangi papa buka biasa gi aga jero sanggara gi es buah gi na bawangi aja tapalo bangi penena rewa tali saritoi usaka iya ko de gaga pe maka aja nah iya jadi tausakan ngero nang kawading nabukato tawe apa iya ko angka andre tanandre tau mapuase na pakai buka lolongan i apalan pada apalan itu tau mapuase itu gerehe lolongan i apalan pada apalan tau mapuase tapi dena kurang apalan ner tau mapuase lolongan mi hadiah pada gan apalan nah jadi aku makura-kurangi di apalan na dosa apalan na puasa tak engkana tambahan na pajak kamu magalaki magosip deto gapa puasa kue magala magosip deto tu na rusak puasa nate ko magosip kuramnya palanna biasa kilo pasai taroki maka ada diskon makole batu pure masam paja subuh monri masigi ede nak de dega pacara mau bawa mak gosip ide si gandrosu mak gosip latu ele berarti si jangi mak gosip bangkero memang dia tu lo si masam paja rewa ilo bolana la juju selir dan juju sujadan lah malah lalepan ni ko bali bolana mak gosip tatongo ko iri batai tapi dia tu kan ko di cik dia ko ya bola cik dia ko lego-lego cik dia ko batai bacurita mak gosip dia ko mak itu de gaga de pedadapi tangan sona capu apalan iya jadi ngasaba deni jami ngapalan na puasa tak suku makanya kong katau ipa buka pak iro tau ipa buka ero angka apalangi lolongan ya na tu nang katau pak deto kasih na sukula ada apalan na puasana to na megala da tapi apalan na puasana ero tau na pabuka nasabari na suku ero pahalana tapi pahalanya tanya syariat aja tersalah paham makroh menyama ko maki itu pe ustaz saja bana ya wa puasa mapa buka bawan dena ko tanya syariat puasa pahala puasa ya na tu biasa angka biasa ga ko ramalang yo ko masigi tama jadwal angka buka puasa biasa di
Biasa sa dingero ko ramalangin katau itap puasa nama kada untuk malam kedua yanu. Biasa makoro di angkato masalah na itu Pak Bu. Kato masalah na itu magai cicam ni mapabuka selama ramalan. Pada ternyata betul na ya. Ternyata giliraku. Iya ro angkai itap puasa na supaya aja na lo bawa tuwe. Iya ro itapue dia satta pada makana wajib. Tapi iya ro de ini tapua satta bawa matoki. Aja na sisam ni. Maja de na cocok ko de perenungi. Tapi situ kan ko tau mapahang. Ai de gagama ko tu makana yanu si baja de. Apa de na tapui nang kamana boleh. Ya kong kata lo mangumrah ko Makkah ko ramalangi. Oi deh, kemana kau tu tatala? Deh gak kita puasa nak kadayan si bapak pabuka, deh. Nah, maki tu, nami kata je tu lo masih gede nak puasa. Tapi syukurun itu kalau ni manre baraka, mudah-mudahan hamap masam panjang. Apa ya tu kau ramalangi maroh masih gede, maroh. Iya. Jadi tahu usahakan ya, ini penting saya sampaikan. Aja nama kada angkat di asat tanah paki pampabuka de. Iro itapue asanna memang majami ko de agama corona sabade ge renungi. Misalnya makada malam pertama ini, makada mapabuka pertama. Iya tu ko asat tapatataja na ibaca. De na tu tapabuka la tu ucapana. Padahal matanrelada tu apalanna. Jadi aku pura ni tapuasata. Namo ta 10 manibet patabawah. Wairinu bawa ki wairinu lo masigi tataroy cuma kami pasalangi Pak Mega tahu makorowi to koramalangi tidak ditahu itu koma matarawi sinrakana late ko matarawi ruah oh iya dega male 20 iya ro arwa biasa tu kopure matarawi 2 rakan malau wairinu ninungi biasa kini jaga maka biasa ko matarawe te nadapi pura ni matarawe patanraka wah mak bagi wai napa ninung aja tinung nareko matangang palawangan na sampajangi si basampajangi sikiri dengan sikire apa ya tu Thomas sampajangi mapalla alelena karena itu membakar jin dalam tubuh ia ko minungi kapoleng itu pemang makanya ya kode tinung supaya jin itu terbakar nanti keringat kita akan keluar ini tu nak kena nabita baraka lopo na punai itu tau mas sampajangin na turungi pusa lopo ini ko tau mas pasampajan na turungi pusa imangi sasay arang kamakoi bagi tanah batur apa saya dia padahal beraka lupun itu karena keringat yang keluar itu sebenarnya adalah keluarnya termasuk jin itu yang terbakar makanya tuh kotopura masih kiri aja tuh minum kotopura masih kiri kecuali tuh pura masalawa inungi itu apa ya kau masalawa itu ubuka pas tutuk na mak barasanji teh nama halul kiam ibu kai patutuna irwe pasal saya masalawa inungi nah sebab baraka itu tapi ya ko pura ki masih kiri pura ki masampaja aja jolo tino pasangi mapalla alelewe macakke pimatu papena dinge napaki minum supaya jin dalam tubuh itu terbakar nah tabahan nih Mega apa tu tahu ko pura masampaja apalagi malai 20 pai iya na pura assalamualaikum nah lah si air galase dah na iso si angka tahu tu lasan na nasa gorotero maka dah nang katau tu liminu palawangan na sampajangi dia tu nule perang itemena ndak bisa menahan air kencingnya iya jadi itu saya wasiatkan kadang-kadang aku tomadah kau ustaz kau dia tu leper ni inun dek tu dah harang tapi maka dia tu pandita ahli sikire ia si kanjak nak kau tu pura mas sikiri paja mi mapalla lewe
napaki minum. Tapi ya koto pura masalawa pasti sumpungi wairinunge. Misalnya selesai masalawa langsung minum karena itu berkah. Kira itu penjelasan saya dapat dari salah satu kitab yang saya baca dari penjelasan Imam Nawawi ad-Dimashqi, penulis kitab hadis arba'in. Jadi itu penting sampaikan. Kemudian makadai engkau naro pakutana na maktama makadah age pigau kutoma puasa na dena to marak jilat dak belah. Sana apalagi kan cuaca biasa mapalah sitongan na yaitu puasa tepat ni matu tu ya wangi. Ya nama kanja mo tepat na te na mo to mato getok magala to ma puasa. Itu. Iya. Tapi iya ko tanya tepat ai napai tate 10 ginte nih. Jadi tapi angka bapak guru napat mereka saya biasa ajarkan maka daya kotoman resubu ini ya kotoman resubu Pak Bu to minuk jolok aja na to langsung manre malaki joe kemudian kita minum namo telut tagong yang penting minum jolok pura pi minum napa malaki nandre iro nandrewe aja tataripakan rem ko papasan na tau pandai tapat tereka aja ni taripakan rem ijepu bangi iro nandrewe nandre biasa kemudian kita cium imawi napa yemma iro baunna ya naro nakada ipandrei nyawah iro nasa tau pandai tero ipandri nyawa imawi napa yemma napa ma bismillah napa yandre kasarana pura yero ala siki jepu siki aja moni cedemo angkadan remate ke kutina tiala napa itahan napa sae deto sini mau itahan napa sae napa yandre napa yemma angka tau pandri tama pak gurungi maka setiap ditelan itu dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ko yemmai angka todena na pakai jadi setiap yemma iro ibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iro na pamulangi mau yolo na payemma iro bauna nandrewe na payandre kasarana yang kedua deni mau iya langsung yandre tapi itahangin apa sae yana tu nak kalepanri lahirannya. Kemudian yang ketiga dimakan biasa. Pura piero napaki malah pakan reang. Tapi makanya tau pandrita namuya itu nak talut timpu nak toni mau pakai mau puasa. Demo maliwasat tuh. Iya. Tapi dia niru lady komarat jingi jamangnya kapa di. Tapi ya komatareka nak pakai ya tuh. Iya tu ampai tau pandrita ko tau pandrita na jagai andrena itu timpu mi ko mandre tapi den rule de pani rule romola aja nana ya ripake ya biasa di pitu pirimo pakapan itu kemudian angka pas syarat keduanya mesti matam baki aja nagana bali timpu ipaganjil dapahan masuk aja nagan nak Bali aja mau tareke ni maka ada cik di dua aja mau andre muki mepi masomatu alaki werinung kemudian minum sedikit napaki saji nandre cek dek tabagi telui iro terakhir napat andre tapi ya kanjana kalau kita bisa anukan pak angkat tu sikiri napa gurongan tau pandite tapi jarang orang pakai matangangi manre itu napa curi sikiri tapi aku ya rona ya bana rota pakai maka dah komanu maka mini maso ala ki wecede tinungi napa malaki nan recede napa tabagi telu capaknya itu ndak usah dihitung kemudian kopura ki manre meki manre be panre moki jo bepa manre moki tapi air terakhir
wai pacapurannya inung menentukan itu. Kaya yasang iya ko minungi ipatamay wai ko sumpange ko terakhirna dena to gaga wai rinungi monrina deto nagaga andre ipatamo ko sumpange iya tu wai ko sumpange berubah itu dalam jangka 3 detik berubah. Ya ko yomang ya tuwe mapalla macakke to lima ko tu berubah itu panas dingin hangat itu. Tapi ya ko yamma ina ya roma pallai mahangat yamma masih ya kitu madakka. Tapi ya ko ya tu ko macakke ina yamma matanrat tu macakke tama lolalang. Tapi tanya wa esa ya ko esa mana sama macakke wa biasa. Ya ko yomang itu wa berubah itu dingin panas dingin. Iya ko iya naro nata tuje tu macakke na iya tu tamba macakke tu lolalang aja nata polai wa imonrina insyaallah deta madakka ya tu latu arewe deta rakong nah deto tamadodo nyawa na sama purai pandron nak nyawa deto na to malemma ko to pura buka patalun rumah tu papuasa nah saya deto ju maliwasa madodo nyawa mak itu makanya guru tadi na pandre deni mau yon na andre na pemandre enggak tahu maka dade itu ya magalamo mapuasa tapi aku pura kak buka dulu meriga gay de ulaya na pura na buka ma de makale matana ni sa di papina diko ayo poko to magi mega meman nandre tu mandari mahkoa pa angka to tau mapuasa balas dendam de to ngasanan rekosoy tapi deh nagandro so ya na mere sinamba sih apa ya tu puasa telu tu tahapan nah nomor sit di detoksifikasi, yang kedua rejuvenasi, kemudian yang ketiga stabilisasi. Telu ya ko maka de detox berarti palega racun itu sampai ko mapuasa ki 1 sampai 10 mapai bebek kilo kaada tu makalele pa pinadingi magai nasa sinin na yaro racunyo kilala watak kalewe itu na konsumsi darah nasa ka dia ro andre itu ampe ko to mapuasa aja na megala dai andre ko to buk manre subuh si bato buka supaya iro darero capu i andrewe ye ko capu andrewe lawi mala iro racunyo kilala watak kalewe iya na ro nalaga makanya tuh ko mapuasa te 1 sampai 10 madarila da tu mapai bebek kilo na agak pahit itu karena racun dalam tubuh dilepas. Pada kong kasalang ko bolata atau pipa si tahu na lariwe angkat tulumu mak dakyo ko bandrena. Iya na rolumu melo ilagga pada mati watak kalewe. Oko tu tabin na sarape angka racun ya sangilama. Iya tu lama iya na romelo na lagga darah. Kode gaga andre. Jadi itu ampai komeki makanja madising apuasa ki. Jadi carana teh ko memang di situ mah puasa. Na sabayaro racun kilala watak kalilaga. Padamu itu to melo operasi lai suruh tu mah puasa. Gitu. Dan kata melo operasi makan operasi ko baje kada puasa ko. Itu. Malang kata melo operasi suruh aja nandre karena itu ada pengaruhnya. Padamu itu ko to mah puasa. Jadi ya tu tau mah puasa Pak tau na pacingi alena. Ya na riasang detoksifikasi. No tu timbangannya mapamulai si dilatu 10 tu puasa no ni timbangannya angka 2 kilo si tengah ya angka puasa denen no timbangan na salah lagi berarti nama puasa itu maka bala mia tu iya jadi ya kona dapi 10 si dilatu 20 maka deto pandrise stabilisasi jadi ya rosarap buntue malisa ni pemang si sambun nih apa angka tu sarap tatutu magai nasaba natutu ilama ina tu ampai to macomo madari den ule pasidapi nyawana iya den lancar peredaran iya aja mau tersinggung ini to macomo ya iya jadi makiro tapi detona tu nama lada no timbangan nate ko tu tapi iya kota terakhir 20 sampai 30 menrek pe matu timbangan nale karena tubuh itu sudah beradaptasi. Detona nama gitu tema puasa manyamatoni tu dena tu mega andre
Apa ia tu di selangnya tau matapai nasa nabita, ususnya itu tertutup. Cik di mi ipandre. Itu ampai tak cek de mi andre nato masuk. Tapi ia tu kapere nasa nabita, pitu ususna na pandre manang. Itu, iya, pitu. Jadi ia na tu ampai koto mandre ko, ia ko asal lepar aja, ya asal lepar. Ia ko salaparang ini madari tu cek de mi andre nato masuk nato. Biasa gimana kau? Maka dawena napa je di burasa wandre mesona. Memang kalau orang sering puasa begitu, tak cede minandre na mesona sabab tatutu ya rususe. Cidi menita buka. Ya mi opo ini to legan rusu tak buka mana temang. Menurut orang magalak mandre. Ya aja tahera kong katau maka lama lagi nang katau. Tapi tu timpu minandre na mesok. Karena memang begitu. Tatutu ya rongka ususnya tatutu. Itu kan ada 7 itu. Nah, maka itu. Jadi tapi aja mot kong kata manre makan kapire ya manre kapire. Istilahnya makannya orang kafir kata Nabi itu membedakan. Makanya kita itu diminta berpuasa. Nah, tapi aja tak puasa leyolo. Pangkat tu biasa makor mak dupa puasa. Dia pernah puasa teh nak puasa. Wah diharamkan itu. Puasa 1 hari sebelum puasa. Angkat tu biasa. Iya miko meki mak geremanu dia na marigaga. Biasa ke makomu patako pasetangan ni. Kota mai puasa mak geremanu di alhamdulillah. Termasuk itu orang yang bersyukur masuknya Ramadan. Orang yang bergembira itu nadupai dengan menyembeli ayam. Iya. Ya lalu kong kasapitan na meki magere sapi ngagere sapi. Dia na marigaga. Ya rongkai balena. Bale tala. Ya narona wasang. Sahakangi. Mapabuka ki. Kemudian. Itu pernah tamu waktu Tama nih. 3 siaga na tamu. Ya. 35. Oh ya dia tahu pak. Ini penting juga saya sampaikan. Maka dasitongenna ieu ulan ramalang Pak Bu, malam Lailatul Qadar madarina lalu teh kan. Meka Pak Guru ki aja na talau mode talau masigi mak doja. Mode talau masigi mak doja. Komeki lolongan Lailatul Qadar. Saya akan kasih tahu. Jadi Pak Mega tuh tahu, tuh lihat itu tanda-tanda na lalu. Tanda-tanda na Lailatul Qadar na saya ko elei ko mubai matan nasoy de na mapallah menre macahaya dega aga pelana dega gunana ti sangiro apa ya ko menre iya ro matan nasoy de na mapallah na kalaki onna wanni Lailatul Qadar berarti laba nih aga gunana ti sakolaba nih kadena tuh mestinya itu sebelumnya kayak ko makadaki oi mu ba mata nasoi we de nama pelap we berarti nak ruan ni Lailatul Qadar kalaba nih agame mu pigau na laba nih itu kan makiro maka dari itu pandrita berdasarkan hadis ini Pak Mega tu lalu maka dah taruh nak lo itikaf. Ia tiya sange itikaf Pak Bu, ko itikaf sempurna dena wak ditorewak lo boleh. Mapamulai 10 terakhir tolo masigi dena wak ditorewak lo boleh. Wak dimuki masuk boleh masigi lo mimak jenne pergi buang hajat rewak sigi pe malo masigi. Ko meki rewak lo bolat rewak melo tadui baineta mas mandre subuh na rewak pe malo masigi. Dan tidak boleh berhubungan dengan pasangan kalau orang itikaf. Nih, yo puidi nato rewa hama tindro sih, pani pasinangka. Makanya walengi cara yang paling gampang untuk dapat Lailatul Qadar. Teko carana. Lauki mas sampajangis sabere jama o masigi eko ramalan. Jadi mapamulai si di ramalan. Lauki mas sampajangis sabere jama napa mas sampaja sunnah patandrakangi monrina isah. Kedua
Jadi asam pajangis sakit berejama oko masigi napa alai sampatan raka sampaja sunna imonrina isai apa angka desa na tu na nigi tau mas sampajangis sa berejama oko masigi pada ko mas sampajang isi puluhan ni riolo na po ng Allah Ta'ala na nigi tau mas sampaja sunna patan raka imonrina isai pada ko mas sampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Tepahan nih. Ya jolo dua mega tu tahu ko ramalangi mas sampajang isa patan rakang napa dena sampaja sunnah isa mundin isa. Napa mata tarawih. Maka dai tau pandrita pak deke ngiko pahala. De mulai pasisele betuangan na ya iya palan na sampaja sunna isay patan rakangi monrine sene sampaja tarawih apa iya ro sampaja sunna patan rakangi monrine isay maka de nabita pada ko mas sampaja ko patan rakang pada malam Lailatul Qadar berarti pada tu 10 rakaat nilainya tu patan rakangnya. Angka gak tahu pasetanga mulai masa sampaja sunnah 400.000 rakaat 20 rakaat na lagi mempadisi apalagi kepada tu sabung naiya na tu sampaja sunnah patan rakangi monrine makin nabita pada ko mas sampaja ko patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua ini nih asam paja subuki berejama oko masigi apa makanya nabita siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid sama kalau dia bangun satu malam penuh beribadah di hadapan Allah. Kayalan itu sampaja ngissa berjamaah pada kutomas sampaja si polowan nih. Yalai patan rakangi monrine se sampaja sunnah pada kutomas sampaja patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Nah pemas sampaja subuh ki berjamaah pada kutomas sampaja si weni bujur. Mana sanita lolonga ya benar utamalkan purana batawe napaki kama apa mega tu pak bakor ramalangi napai taluman ne purana balasu kama ang kamu pisanggara ko tibun na tayo na mena lo masampajang ita pahangi tato ro iche de yero pudame manyoko aja na idi tala ukuran aleta maka daya ko iya panti purana minu purana manre sanggara selesai ini de angka tahu pak de nakalagi ko de nanre yolo iya na buka na saya de ukalagi ko buka ka ko tanya andre ya ko beppa mi de ukalagi talengi kasempatan tahu manre cinampa aja na idi male ukuran aleta maka daya ko iya makwami cocok di ko cadi di mume masampaya nama kay gatau me macio jadi alengi waktu ya tu waktu na mangeridia sijang jadi ya ro 10 menit alengi ro 10 menit ko pure mam mangeribi alengi waktu 10 menit jadi pas tama waktu bani pura ki bang tapat tajang 10 menit nabuka tau ya ro buka ko bolana angkato kesempatan kesibukan apa lo masih iya tau sakang apa ini tu nonroi Pak Bange apa kata tu Pak Bakor ramalangi la ilaha illallah tempat TV terjaga Allah Akbar la ilaha aga mana lalu ko iya apalagi ko anu na bukate aga sana dadara ang kamopi kalukunna apa Allahu Akbar tega sampai macam-macam lilana batal tu sampajata kung ka ko sumpat kana patama mana sabatal apa batal sampajana te komandrei jadi tapakanya ki cedero iya ko pura ki bang angka to ita macca pak angka masigi macca ya samaca radio na pa bang ko pas tama buka asan pakai radio iya kok kato pakai kok iya serine napas naponi kok na tapi dia na bang natajang igangka pito atau 10 menit napak bang tapi ko pura balanso ni kama iya
makiro tapi ya makanja tero tanya kok bami meto na curi radio na pabangi jo radio letu iban na radio matajan ni bukan itaw pura ya romatu napai bang ini mani kega tatoro si bawa yang kedua sampajang isay deto tu nama digaga ipalupa cede watuna aja na pas isay tapa masa payang isa di de makanya aku makada de mereka di pak bangi makada pas isa bangi jolo tapi kasih waktu sampai 15 menit baru ikamat atau 10 menit 15 menit lah na pakama na sabaya ro tay kasi makun raye melo elo masigero arepan papura ni mapabuka maga-maga aja takada ligas suro ide nalo masigi buka ede nakwa ya ko masyarakat itu ya toro de nama diala dasar alebe jolo usahakan supaya nalite baraka na ramalang kalau kasih masigi mak bere jama na mega na lolongan apalan itu saya kira itu yang penting saya wasiatkan ya ang kato makaramaga kung mayo kiri ko ramalang iya maki kanyayo kerbang makandang mak game mayoker dia narusa ipuasa tapi itu perbuatan yang melalaikan perbuatan sia-sia iya ko malalaikangi betungan na anu dega gunana iya ko nahalangi ki untuk masikiri nahalangi ki untuk beribadah rogi ki itu itu tidak membatalkan puasa iya miko botoi rogi toi itu aja jadi tetap puasanya tidak batal dia na batal na kurangi mi baraka na puasa tabahan ni na kurangi mi baraka na puasa pada miko mapuasa teh nak beli dia na batal puasana makuramnya palanna apa ia tu pabatal di puasa termasuk mega to biasa jamai sakit tagiri do cilita bulu mano biasa itu ndak boleh membatalkan puasa itu tiustal tusuk telinga angkat tu gabuse aja kalau puasa kalau Syafi'i itu batal mau puasa tahu ndak boleh itu tapi kalau lima mi cucu ko mata ido cile di pakwa dia nama digaga iya mi kolai giri bulu malu itu jangan itu ndak boleh itu Syafi'i itu membatalkan puasa itu kemudian berhubungan di siang hari aja lalu angka kamat coba-coba iya kongkap pigau itu batali puasana nape suruh matolah tapi arone mi makun reye de to iya arone mi ti suruh matola anna pulona asone suruh tolai iya tapahan ibu arone we makun reye de to desotane gurutta makara de ronade le pong Allah taala mana kana pada mima pigau mana karone mi lai huku deni huku makun reye makre gurutta dena tama bangkungnya ko wanuan na ko dena lempu bangkungnya tabahan ni tanya wanuan na bangkungnya salah kak matan na bangkungnya pak malempu itu makanya lene suruh mapuasa 20 pulang tabahan ya aja lalu kita coba-coba kemudian iya kota lupai mandre subuh wading yang penting makanya matuk kota meramalang anya memang ni siulang makan sahur 1 bulan tanyakan memang nih wakatai mandre subuh karena pengalatan untuk puasa ramalang selama 1 bulan penuh iya kota lupai ini mandre subuh selama nih apa pura memang nih mania makiro jadi itu makan sahur sunnah tanya wajib tapi aku puasa wajib makanya aku ini akan memang sebelumnya 1 bulan penuh maka dapat ko di kostas dena to sampak mandre masalawa ni ta ko masigie dena marigaga ko masalawa mo pi wadi mo pi minu ya mi ko bangi dena wadi apa hani
Iya ko imsaki dia nama diga minungi wadito manre ko imsaki tapi iya ko bangi teh dia wadi apa iya tu imsak dia ko kampot ta 10 pimanne melona tama subuh na imsak angkamu pawattu ko tu jadi aku matangangi manre na imsak aja mo ta papisawi tapi atika ki na sabace dia mani wattu iya mi ko bangi teh nang ka ko sumpat tataluani apa iya tamma iya tu batali tabahannya maki tu jadi aja tak ada ko imsak ni wala ba ni ustaz de ya ko imsak masih boleh makan karena belum subuh kehati-hatian nih iya lalu tu ya Pak Bu iya pawanre subuh ko imsaki pas imsak baru saya sahur tapi saya sahur itu cuma pakai kurma ya dia ko pura nak mak buka malah nak karo matelu upatamo ko wae si kaca napa tutup uremme mo sahur Pak Matu na yarwanre napa winu wena itu bisa menyembuhkan 40 penyakit disebut air rendaman kurma ya ko pura siki matu minum yaro ko pura ki sahur yaro tala si talu batu taremme buka pasiki matu napa yaro tabukang itu paling bagus iremme karo mana iremme talu batu mo taremme tapi ya kau angkat tahu marame karo matalu batu nule manre na pura ya tu kuat betul makan itu apa ya tu karomai ku iremme 1 biji kurma itu kalau direndam itu setara dengan 3 atau 4 kurma rasanya kalau dimakan Pak Burato apa tuh ya kau angkat tahu madari nakan na penyakit mah tasuroi minum air rendaman kurma sekaligus makan kurmanya kurma ajwa aliki katu kurma nabi itu talu itu mana mabolonge ya roh kemudian angka ini terakhir karena sudah masuk waktu biasa tahu ketika berhubungan suami istri di malam hari orang malangi namelo manre subuh tidak usah mandi dulu aja na tadio jolo apa de tu na batalkan i puasa tanya tu pengaruh puasa dalam keadaan junub de Pak Mega tu to maka pure berhubungan nah sai to melo jolo camena pemandre de andre bani jolo maka pe ko ni ko tame subuh de na marigaga namo tama subuh dalam keadaan junub tidak masalah de na marigaga iya mi ampai to dio apa melo ki masam pejas subuh tapahani iya miko subuh napaki berhubungan salah nih de dalam misalnya malamnya kita berhubungan de pato pura camme toloman re subuh de namari gaga ajene bani na paloman re subuh pura ki matu man re subuh namo tama pi subuh me pi subuh napaki dio de namari gaga karena dalam keadaan junub sampai subuh itu tidak masalah iya miko tama ni subuh napaki melo berhubungan apa salah tabahannya Pak Mega tuh kasi dia na pahangero iya yo pokok pahangi ki mana sani tapi penutup angka ko kita ni Imamul Ghazali maka dari Imamul Ghazali orang yang berhubungan pada saat berbuka puasa toh tapahani masuku pas tama waktu buka puasa ambil air minum kemudian minum batalkan puasa kemudian setelah itu berhubungan dengan pasangan ketika ada anaknya dari situ kata Imamul Ghazali itu bisa menjadi seorang ulama maka dia tahu pandrita ya komeko dia nggak tahu pandrita ya tuh waktu makan jalada tapi ya kopu ima ngaja lalu tak coba-coba pada tajang itu teh masa pada mengeribi aja lalu tapi kapan himata la haula wala quwata illa billah akhirul kalam wallahumma biqil aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.